新加坡有一个查甫人因为走私1公斤的大麻，被判死刑。虽然有一寡证据阁有争议，联合国的人权办公室嘛捌出面呼吁暂缓这件死刑。也毋过新加坡伫昨已经处决一个死刑犯咯。 எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பிரசிடென்ட் வந்து இந்த கிளெமென்சி நம்ம கொடுக்குற பெட்டிஷனை வந்து படிப்பாங்க அப்படின்னு படிச்சு 这日沙提丁正书是无放弃上尾的这个时阵，希望法官会当定判，要执行因弟弟的死刑。新加坡46岁查甫人谭加拉朱，2017年因为煽动参加运动被定罪，伊被指控讲身躯顶有1017.9克的大麻，是新加坡规定会当判死刑这个量的2倍。谭加拉朱2018年是被判死刑，上诉了后，法院嘛是维持死刑的判决。虽然伫这进前，包括伫个联合国做全球毒品 政策委员会委员的英国好野人布兰森和全国当地的人权团体，拢以欠直接证据呼吁停止执行死刑。但日日透早，谭加拉朱已经伫个将伊监狱封处吊倒刑死亡。As the international community has responded to the undeniable evidence and science about cannabis and harm reduction, moving decisively towards decriminalization, legalization, and regulation of the plant and its uses. It should outrage all Singaporeans to witness the grave injustices. Not life! End racism! Not life! 亚洲的金融中心新加坡有世界上严格的贩毒法规，因有缘坚持死刑，才是阻止贩毒上有效的手段。目前全世界真侪国家已经把大麻都罪化，包括伫个新加坡隔壁的泰国，人权团体嘛继续对新加坡来施压，呼吁因较紧来废除死刑。公司新闻新闻配编译。